Jisha Chanambam, your host for today, warmly welcomes you all to the Youth Conclave and Felicitation Program organized by the Republican Party of India, Athwale, Delhi Youth Wing, Manipur State. Today's program will be based on the agenda Reclaiming Our Future, Youth, Politics and Power in Manipur. To begin with, I would like to call upon our dignitaries onto the stage and kindly take their seat. First of all, I call upon Mr. Boris Khumanthem, President of Republican Party of India, Athwale, Delhi Youth Wing. Now I call upon our chief guest for the event, Mr. Maheshwar Thaunauzam, National Secretary and Manipur State President of Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Please join me in welcoming our guests of honors for the event. Our first guest of honor is Maibam Roshni Kumar Singh, Vice President, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Retired Group Captain B.N. Sharma, General Secretary of Operations, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Now I call upon Thokchom Jimmy Devi, General Secretary, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Mr. Rohan Philem, President of Indigenous People Forum and Social Activities. In order to commemorate this event, we seek the blessings of the Almighty. I request all the dignitaries to come forward and light the auspicious lamp and wish for the success of this program. Thank you. For the opening performance, we have Suranjoy and his party who will present us with our Manipur state song. So let us sit back and welcome Suranjoy and his party on stage. I request the audience to kindly stand with us and pay respect to our Manipuri state song. Sanalay Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Lai Zanungi Mani, Naraki Lairang, Lai Zanungi Mani, Naraki Lairang, Piktak na Mangal Saubini, Piktak na Mangal Saubini, Sanalay Manipur, Manipur, Sanalay Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur.
haurakpi jinglona palon kharibi inungbung dagi haurakpi jinglona palon kharibi Josepi janbi heibi sanglen pi Josepi janbi heibi jikna lem na ngang thoi ribi jikna lem na ngang thoi ribi sana lai bak Manipur Manipur sana lai bak Manipur Manipur ko loi nangi Manipur Manipur ko loi nangi Manipur Manipur That performance truly took us back to our state, Manipur. Now I hand over the podium to Laishram Sanajit for the welcome speech. Ahanba maktada ngasigi asigumlaba program asida chief guest ki phambam lang dalengsin biriba kaikum najaraba Sri Maheshwar Thongnaujam National Secretary amadi State ki President Republican Party of India Tawale amadi President ki phambam lang dalengsin biriba Yamba Kumantem Boris Singh loina na dais dalengsin biriba kaikum nabagi sagoiraba kunmapusu kaikum nabuchari maruaina ngasigi program sigi theme Reclaiming Our Future Youth Politics and Power in Manipur haiba team sida aibu aigi oiba speech mate amtang pibibagi tan ngangbagi tanjama pibibagi damaktasu asige organizing team da organizing committee da su aigi maikai dagi tagat pangdok jari taseng na Manipur maruaina youth Manipur gumba state ta youth amoina politics ta participate to bagi chang Manipur da yam nim
maruina Manipurda youth ayamba electoral politics ta khongdaba si only voting election gi matamda vote thadaba khaktang saruk yab aduga maduna politics ta yausalakanda leibaki oibagi thabak tawbagi chang madudi Manipurda aduki matik niem adagi masima khwaidagi akogi laibak thibin ade amaromda tongan tongan ba leader singna amadagi akogi luching leibaki luching basingna moigi any function da any program da youth ki wen pangtok tar hai nation ji construction tawbada nation ji leibak ki semkat bada youth ki responsibility je yamna lei responsibility ji youth ki aduki matik maruai youth sing je politics ta yausan ba yai na hai if karigum ba youth in politics ta yaurab or politics ki ba leibak ki ba thabak ta yauge haina thoglak taragadi adugum matamdu na moina mu onjan lakan experience leitabani naha oina tholokbana kaisu kaino tobanga moi haina mi gi lakchari ba potugi madu moina namdana bagi adugum ba pot ama khak laibajuna akoi gi youth singi laibak che khwaidagi thiba mo hel aduna aina sigi sigum no program si gi khudong chaba lorga aina haijaning bese laibak ama sembada laibak ama phananaba development ama society ma porongna bhona bada youth singya chauba thaudang ama lei adagi pressure ji youth ta thabak tawbagi maroina leader ji youth sina yaurakanda karamba platform da thabak chatlakanda karamba youth ki leader sina youth sing ji luchinga kanda laibak si afaba oigadage haibagi chap chaba dusu khangba sikitang wa loina leader sina youth ki leader afaba youth pu luchingba afaba pubangamba amasu yamna darkar oibra haina ai khanjai ai mota aduna akoi ai yamna sungang changa sungang jaroi aduga akoi gi Manipur gi oiba saktam any tawba matam ai gi mot youth ke chauba thaudang ama darkar lei maramaduna akoi youth singse politics khakta yawbai wa natab leiba ki oiba thaudang laubada achauba thaudang yaminasi active oina work tawba youth sing darkar oibra aina ai khale aduga afaba khalla kanda leader afaba yengba leibak du bluching bang amgada ba leader amadi tangai phaduna changi mayam du bluching kanda madugi akogi destination du yobang amna ba pandam adu yobang amna ba youth ki leader du ki adugi platform adugi makhada adugi work tawba ma su darkar lei ba mayam si akoi aina jining base losilakpada youth sing Manipur kan mada saruk yaminasi amadi leiba ki oiba soiba mayam si semtokbada thengnarabo khudong thiba mayam do lakpa pressure kari kara lakpa mayam do punna ma toina lingjen manana moi thengnara kana namda bangong kana leiba kanna ba hona minasi haibasi haijara gai loisinjari Jai Hind Jai Manipur. Thank you so much. Now I call upon Mr. Lamnganba Laishram, Working President of RPI Athwale Delhi Youth Wing, to share a few words of wisdom with us. A very good afternoon to everyone. Ngasi ahanba oina Delhi da RPI Delhi Youth Wing na silaga pangthokjariba ngasi mak tangdu leitadana leiriba Manipur asigi political gi oiba yawol ama puraknama gidamak sinjariba youth conclave asigi ngasigi mayagi tangbanda lengsin biriba president chief guest of honor singbu ahan madi kai kumna bochari party ki member sing adu tinbiriba friends sing busu ahan mada ini kai kumna bochari ngasigi main theme joiba reclaiming of our future of Manipur kise akoi na tawduiji tangsilak kadawriba khongjang asida mapangi any external clock amatagi hand da chatpa ngamdaba Manipur gi oijaba clock hand da chatpa ngamba luchingba sing khallaga amuk hanna Manipur gi laimai asida tungda lakadawriba akoi gi miro sing asina tangsilak kadawriba khongjang asida
mayam punna saruk yaminaraga mai pakpa ngamba oiminasi ani subada ina thamjaningi badi akhoi hojik any government ki publication wero news radio channel singda Valley district Chingi district ana geographically khaido ibasi akhoi tungda lakadoriba future akhoi na pami ba future asidadi ching tam haina sungkhai khaidok taba exact Tamelong oiro Tamelong adum panbiba aina si simdang di press media singda thamjaningi aduga Churachandpurdagi lakpa mina Imphal aduga Imphaldagi Ukhrulda chatpa mina foreign feeling faudaba akhoigi iramdamni faujaba ngamhanba Manipur ama akhoigi future da akhoigi changsilakadori khongjang asina pamje aduga ahum subada aina thamjaningi basi akhoigi laiba ama chawkhatpada changdaba yadaba resourcing asi khoi Manipur gi su mahausana matik chana dum pibirami samna harabada NHPC mayam sum khangbiramagani tungda lakadoriba youth akhoi gi resourcing asi mapu oiba ngamba haibadi madugi mapu su oiba profit su phangba employment su generate toba ngamba adugumba capacity leiba youth sing ato tasengna pamje haiba akhoi pami future sing asi phangna honabada akhoi changsilakadoriba khongjang ase Raj Bhavan mamang da police ka tear gas kapnaraga lotion gidawa khongjang nataba akhoi luching ma sabasing na Delhi da chalaga wari sanaraga Manipur ka heloi har halakpa adugumba khongjang du sunataba asengba maraiba nungsiba luching masingna samna habda dama yasko lei atopa singsu leiri akhoi mayam na hauraga Delhi da chalaga lotion daba panthung yogri phawba hanma leitana changsin bangam ba youth mayam na akhoi gi Yo si hawraktuna political revolution si purakpa ngamba oiminasi hariba si ai khatanga moy dames khatanga moy akhoi apun mana akhoi na punsilaga chap manaraga hawragadi akhoi na pami ba future se akhoi na pami ba future se soidana thungani aduna mayam su puna yo si da yauminasi haragai tension jare. Thank you for your kind words. Now I request our chief guest for the event, Mr. Maheshwar Thaunawjam, to come up and felicitate the new members. I request the new members to kindly come up as I take their name chronologically. Suhail Melin, Akash Sharma Samurai Latpam, Salam Kennedy Meitei, Gurumayum Gunachandra Sharma, Langamba Thokchom, Rohit Khumanthem, Nelson Luang Shangbam, Laishram Sanazit, Laishram Simpson, Abujam Saityam, Saubam Susoria, Salam Chingsang Lakpa, Luang Them Prithviraj Singh, Khundrak Pam Rose Kisan,
Thank you so much, sir. Now I call upon retired Group Captain B.N. Sharma, General Secretary of Operations, RPI, Athawale, Manipur State, to come up and share a few words with us. Ahan mamakda mayam kurumjari. Das election biriba Sri Maheswar Thongaujam, Youth Delhi Wing President, Vice President, Manipur State, RPI Athawale, and other distinguished guests, Mang the Pambirimba, Pabung Amadi, Isilno Mayambo Amkana Kurumjari. Akoina ngasi tilibasi yamna laibuk pawani hayutara. Even I Air Force tagi after serving 26 to 27 years of service to the nation, I retirement lauraga, I yamna nungaiba life ma laigena America da matam ghar chaluraga settle tauraga laigena khallubani dubu khang dang irang si tholokpodagi nungaitaba akoigi Manipur gi reibak si damakta nungaitaba mayamna khallidu mayam ai tomna nati ko mayam loin khalli makani sida tilliba mayam se das ta tilliba leiri mayam se adugi wakhanduna ai America da ai achawa opportunity um thadoga Manipur gi kannaba ihos ta yauge hain ai India da laaga Manipur da su akoigi Sri Maheswar Thongaujam na mayamna sakhangba mi moirame matamda magi matamadu da logiba thodang duna maram moiraga asi khwaidi gi prominent oiba leader ma haibedu aina matamdu observe tawdagi mabu support to gain ai opportunity mayama thadoga ai India da laaga Manipur gi ihos da ai saruk yajabani adumai tawdana horkli ba ai di inaw natraga isa ko mangak tani ko noi mayam so sigumba wakhan sem khalam ngani haina khale aduna nakoina lusingduna hogoloko doriba akoigi tungi Manipur sia di akoigi it lies in your hands emotion di yam leire khoi loina mak emotion leire ga su koina yamna planning oina professional oina handle tawdragadi haibe professional hairagadi akoina hiram khuding maktane samna aroda I can see two entrepreneurs Bumesh leire sida Nikesh leire Moisi successful entrepreneur na Manipur da adumai to noi mostly college goers and university goers mayam suma mayam se politics te sangu politics maramamani business te sangu adagi bureaucracy civil service sida sangaga noi gum matik saba mayam mana akoi gi mafam da matik sana makoi professionalism do utlakan da akoi gi Manipur se sakhot pangam gadabni asung akoi gi Manipur kan mangam gadabni se haibise masi ai thajabada natra mayam pan ki thajabani ngasina ngasi akhoi nu wari bese akhoi gi Manipur da leire leader sing se matik chadaba na leader oi bedagini aduna tungda horkada leader mayam se noi gumba mayam amana matik chaba mayam bu thogo noi gumba mayam se sine leader oi gada bane ba mayang masa ISO riba chief secretary natraga atai mayam le sine moina matam khara lakgi moi gi akhoi sakchu sumana de loan sumana de chinjak sumana de moi chahi ani natraga hom do pass tor moi just Chatkibasina akoigi interesting asi sok neba akoigi leiriba iraicha Manipuri mayamduna professionalism yaudabadagi akoigi lebak Manipur gi damakta khandabadagi ngasi thokibneba suspension of operation kari gi damakta matamdu yan gibnoba matamdu parliament lebak ki political leaders bureaucrats makoina professional leitabi makoigi knowledge leitabadagi leirga su courage leitabadagi leadership quality da courage knowledge, professionalism, integrity, see out the Badagi Tola Ibneva. Suspension of operation, Karino, Kulai by Visinga, agreement of wives say, I need other party. Indian Agreement Act, British in Semamba, 1872, Section 24. Matungina, I need other poto agreement of we are there. Adubu, I call you Matik Sadava, leader Amasum Birukes Mamdo, Makoina Matik Sadabadagi, Akang Butuna Karez out the Badagi. Manipur gi integrity yaudabadagi ngasi ekoina tariba dosa se adun nakoi myam politician di amot pani adigi phattaba mina tawgodim na se phattaba myam dun sandok paneba aphabi si changak tanaba moina control tawnaba aduna masigi mitche thadoga aphaba no myam changau aphaba myam khanbiu aduga Manipur se kanmangam gadorbini aduga loina na hojik Manipur da leiriba leader myam se party amadagi amado hongtong ton amot pangak taneba moina matamadu sengamagadi atopa dolamadagi atopa dolamada lagasu kasi problem so oiredavni Indian Constitution Article 246 sida state ki na karino mathau central ki na karino mathau taseng ni irebne ba
separation of powers Indian constitution yauri bani sigi wang mada moi na ngangi wado hangbina basu leite adagi makhoi na khang dabara khangjan dabara makhoi na high command dagi dili digi har pa tumine yare lit matik sa da leader ai se courage yaudba moral courage yaudba professionalism leitaba knowledge leitaba sigu mayam sina lebak sek pairi makai akoi manipur se wa bata gani am sung sakot bangamoy aduna hawgol liban nakoi mayam se nausa isa sa nakoi na lebak ase sung topungam gani manipur natna sangsar se awon upor paib se tahagi saur ba thodang amane nahana awon ba porkna ba tawro matamda ahong lak libni chakot pa lak libni khudam mo na ha Mark Zuckerberg Facebook tong tong wa mai se hi kya surmani Bill Gates Microsoft leader mana sigi revolution si lak koda Microsoft digital revolution si magi Microsoft si software si mam expand tor koda ma kya no is a college dropout no loin khangi duni less than 25 years adigi Bharat ki hoina ari ba matam da na Chandragupta Maurya mana samrat Chakrabarti haiba pura world ar fauji conquer to matam ma just 21 years ne aduna nakoi myam se noigi energy myam da fajana channelize to ngasai Boris na hairam bado adu munna tai yamna fajo wane adu mayam loina khalle adu action loina execute to gai tarabde discipline life is darkar male discipline mafam chani yoba matam chana hotpa lairik ma knowledge gyan tana tanba knowledge asi yamna fajana khangdabane political sangyai tari political awareness lebe tare akoi situational awareness lebe tare constitution khang tare ain khang tare nakoi me amna professional oira matamda moral courage leraga integrity yauna leira matungda leba se chokhat poige do garibni nakoi me amna akoi mihut ni Manipur de leiba youth me am se nakoi na loina mak Manipur su tim mama legera ko moi de su ai ngang gi chance ma phangaga akoi interact tawi chance ma phangaga i sigi ideology se dum ai me am dum share tawjai nakoi su ngasi ai na haijerim sini professionalism oyu integrity leba integrity hai re example am tum pijage example si khoi thaina president oramba Dr. APJ Abdul Kalam na aina Gwalior da taringai da ma scientific advisor mana liramba wari ni honesty hai re di back ama tarma matamda back si tarme ain loksal honesty ne do laura hang da law hai re di honesty integrity hai re di tarme back da paisa so yobu do mabudu thiraga pibe do adu integrity ne ba adu integrity is higher than honesty aduna akoi Manipur ki damakta khoi si integrity hoigedabani integrity legedabani aigi isagi oijabo oiragasu leibak sokadaba akoi ki samaj ki sokadaba oiragadi Manipur ki sokadaba oiragadi madu akoi na madu reject togadabani amasung madu gi against ta akoi na action launa honagadabani samna hairabada akoi gi Siroi Lily festival da tangkun me akoi gi Manipur muthat podo adu gi do mayam ni irang horok podagi inquiry tong ne hare inquiry tong ngasibo result kanang khange na May, June, July, August, September. Tha mari sure. Kari sure ito ba inquiry ay kasum nate army da ngodong khanga da ponne. Adu namsan na si ma'am se koi public awareness war pa da gini. Adu na koi chauro thaudang amani na sing sin lauri bse. Yam na sang so haru rai telam na toraga na koi thaudang se khangbiu. Kari gino hai tare di koi ki problem ma'am se political solution por ke hai te koi na political de yaw tabni. Political yaw ga koi ki mi am kanda ahong por pangang gudor bini. Si hai re gai ma'am da matang ste loisin jarage. Nakoina tungi future ni youth na khoi tungi lambi ni Imale bak Manipur ni yai friend how nong tala ause duga khoi energy jang do fudo ga loisala se Imale bak Manipur na thank you very much. Thank you so much, sir. Now I call upon Sir Maibam Roshni Kumar Singh, Vice President RPI Athawale, Manipur State, to the podium to share a few words with us. Good afternoon all. Respected National Secretary Maheswar Thongnawjam, respected dignitaries, respected other delegates, and most important, Yamuru Ibaigi, my brothers and sisters, ngasi program sida lengbiraiba agi chilnau puno bai ikai khumna buchari. First, let me introduce myself. I am Khangdab Yorongmaniko. I know one new facets am we iduna I sagi self introduction am tung tawjage. I gi mingse Maibam Roshni Kumar Kawi, Elias Rajni, I Kurai Lari Ngom Lekai Degini, Hangang Kendra Di Oi. Now
I educationist come socialist amu ina leijabani aduga I brought up for a study to Ramakrishna Mission High School and right now I'm working with different Delhi public school DPS schools. I tied up Toroga school ma'am ji ko tied up Toroga work to Loina na was a Republican Party of India Manipur chapter ge Vice President in a Togs Pujari. Some says me karna high ko ma'am na juko. Youth is the pillar of nation. Youths are the future of any country, of our country, whatever. But I would say, youth is the lifeline and backbone of every nation. Youth yautna kaim to we are usiki matam se usiki materialistic world is the ko technology ki juk se is the aduga ngasi akhoi RPI de join to biriba aigi inausing karigi da makta RPI da join to ribano haibjai hangdi youth sing da go ado aigi site gi RPI da join to busina kari kanaba aigi akhoi Manipur da bo haji ko ai malebak da akhoi leiriba societies da kari kanaba pigani haibedo adu matak da is why amni dang thamjage. As you all know huji atai leiriba national party oro I party ki maming dam bolok ko. I don't want to take any name of any particular party. Say high command digi si go national da mokhoi ayabo yaug na kaim to bangam de adu to bangam de adigi unaba phangi phangde sigum si am lei ko noi mam suloi uram mani huji burning problem ne Manipur ra high command ya ayabo yaug da unaba phangda adu phangda wagara wagara ado as far as Republican Party of India is concerned akhoi Maheswar gi leadership ki makhada ko akhoi national president Ramdas Athalwal ji budi lego aina passenger is na akhoi Manipur chapter in the passenger kuni ko ado there is no any kind of communication gap bolite akhoi state ki chapter Republican Party of India Manipur chapter ga national leriba Republican Party of India gi akhoi president khang desh da leriba national leaders me amchi ga akhoi communication gap amata leite aduna akhoi walk toba thabak toba phajana ngammeba being a vice president moina ko VP moina ai sidle leba national gi thate leba leaders me amsi ko pau phangno dana ai kamai thabak togdino bada ma'am chumi ko hajai ja aduna akhoi communication gap kaimta leite yamna marik chumna leba accountability imlerga ko transparency leina akhoi work toba chathaiba party mane base huji aduga akhoi huji state party mu ju ore RPI je loine na ko regional party mu ju ore bane ba specific role of youth in the present scenario of politics particularly in Manipur I hapet mamang the papet sorapa poinam di haigre ado haujiki oina hauji akhoi Manipur da sahi ani makhai de lan tawdna khotna lai ko ado sigumba mayam je youths na mamang tharga torch bearer oiraga ko torch bearer oiraga front line de leraga kariumba thabak khara tawgadi ahongba ma porokna ba tawgata di akhoi ima lebak Manipur se kanba sungam ngamaroiba 20-30 years back chat khramne akhoi je Manipur se hoji ado youth sing sina chingkhala porokadam neba. Thank you so much, sir. Now I would like to introduce you to an amazing individual who has made his mark in the world of culinary arts and entrepreneurship. Mr. Nikesh Asim. Mr. Nikesh was born in Imphal, Manipur, and he pursued his master degrees from culinary schools of Manipal, Canada, and Italy. After working in Michelin-star restaurants in Italy in 2016 and 2018, he decided to come back to Manipur and establish his own restaurant, Caesar Khum, in 2019. And he continues to further do so with his establishments of Hentak restaurant in Delhi and a collaboration with Akhoi, Mumbai.
Mr. Nikesh has successfully established his talent in the culinary world in his early age of 32 across 4 restaurants that hold the ability to employ around 30 youths of Manipur, providing them shelter and basic needs. He is a man who loves to identify opportunities and takes initiatives in creating and launching businesses, promoting innovation and successful journey for the youths of today. Sir, I request you to kindly grace us with your presence on stage and receive a small token and certificate of appreciation from us. I request Mr. Boris Kumanthem and Sir Maheshwar Thaunauzam to felicitate our guests. Thank you, sir. I request you to leave a few words before you leave the stage. Good afternoon, everyone, and kurumjari mayam lengshin biriba mayam buka. I the public speaker di nachate. I handle guest and I kitchen gimine. I entrepreneur oini hai na khalu de na sigi line si chat pasida. I khanbu khalu de. Ado am I successful? Though I still consider myself as a struggling to win and I work no 12 to 14 hours to way, 6 days a week, and Monday khakne gi suti phang base. Ado in Canada and Italy the queen lairaba matung da ise khale kaino ina tawrisibo na aduga Manipur da aina akhoi chegi luhong ba tholakpada ise opportunity ama ubo ko. Aduga ina youth of course mamang da su pan bigre khona sai youth haibase future ki kanone foundation ne na aduda aina na hawring ai da ai sigi line si da chat ke na khalakpa matam da ise hangnaba mi lai gi deba ise koi ngau ngau raga chahi ke ama mangi ai Bangalore da mulai Hyderabad da mukchatli Delhi da mulai ko chatlaga kadai da tam dino khang gi deba ado hojikti ai sigi lines da pamjana chatle aduga hojiksina Manipur da gi youth mayam amako culinary college di tamba ngamdaba bu oiro moijingje ina lao noina thongba thakpa pamagadi hospitality industry da pamagadi lao ai noi ai gida dum leitaba yade noi haiba leite noi ai gondagi ai gi experience mayam do share tauge aduga noi world tour tauruso haiduna ai nakta hojikse around 30-40 mukti leire moise aduga kharam su chakre Mumbai da khara tauba yauri Delhi da khara tauba yauri Bangalore adune ai na horakpada I never thought I would be an entrepreneur but I gi vision ama lei bado aduna hojiksu ai Manipuri gi chinjak se aina mafam khuding da ko aina yawo mafam da aina share tauge na khale adugi vision da chachabani but honestly, I isamakti entrepreneur in the khanjade adu ai haraga loisanjage. Thank you so much. Thank you so much, sir. Ma'am, Dr. Ramdas Athawale, welcome to Minasi. He is on the way. Please welcome Dr. Ramdas Athawale, Union Minister of Social Justice Empowerment and National President RPI Athawale. Please give a big applause. Please welcome, sir. Thank you, sir. Please take a seat. We welcome Dr. Ramdas Athawale, Minister of State for Social Justice and Empowerment in the Union Government and the National President of Republican Party of India. Sir is the political and social worker who has contributed enormously in providing support for the underprivileged in India and other various political issues. Sir continues to lead us into justice and empower us further with his great contributions as an example in this society.
Thank you so much for accepting to be a part of this program. We remain eternally grateful towards you, sir. I call upon Mr. Ramdas Athawale to share a few words of wisdom with us. My dear friends and sisters, I am also very happy to see all of you. And today, all the Manipur youths are also present here. And this is the youth conclave organized by RPIA in Delhi. And our Maheshwar Thongjong, he is a very great leader of Republican Party of India from Manipur. He is a very active leader of RPI. And our party is also recognized party in Manipur. Burish, Roshni Kumar, Group Captain B.N. Sharma, T.H. Jimmy, Rohan Philam, and all of you are also present here. हाल में जब उन्होंने महेश्वर ने मुझे ले इंखोल गांव के बेदखली की खबर के बारे में मुझे बताया तो मैंने तुरंत माननीय गवर्नर साहब को आई हैव सेंड वन लेटर टू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड उनको हमने बताया कि भाई इसमें कुछ तो कुछ एक्शन होनी चाहिए और उनको उनका राइट मिलना चाहिए। मैंने जो मैथी कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा देने के बारे में and therefore I am also supporting the decision of and last many years Meitei community was demanding that we want the status of scheduled tribe and my party and I am also supporting to give the status to Meitei community as a scheduled tribe. और मैंने इसके लिए जोल ओराम जी, who is the tribal minister of Government of India, and I sent him letter about the Meitei community to give the status of scheduled tribe. और आप सब लोग जैसा कि युवा है, आप मणिपुर के मुद्दों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पार्टी आरपीआई राज्य पार्टी के रूप में मान्य प्राप्त है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया। So you can work as regional party in the Manipur state. मणिपुर के प्रगति के लिए मिलकर हम काम करेंगे और मैं आपको 100% समर्थन दे दूंगा। ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर होता है। And support to restore Meitei ST status. And we condemn all anti-national and anti-constitutional elements, blocking highways. Free movement must be enjoyed by everyone. We are opposing the stand of anti-national peoples, the elements, and they are also disturbing the Manipur. We want the development of Manipur, but some conflicts are also opposing to develop the Manipur state. और नेशनल हाईवे पर बैन लगाने वाली राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी गतिविधियों की निंदा हम करते हैं। आईडीपी मस्ट रिटर्न देयर होम सेफली। उनको उनके मूल घरों में जल्दी लौटना चाहिए। सरकार ने उसके लिए मदद करनी चाहिए। एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, वी सपोर्ट एनआरसी कट ऑफ बेस ईयर 1951, एनआरसी लागू किया जाए। तो मणिपुर एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, पहाड़ी इलाका है। कई बार मैं मणिपुर में मैं गया हूँ, इम्फाल में गया हूँ
हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि मणिपुर के बहुत सारे नौजवान यहाँ दिल्ली में एजुकेशन के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और आज महेश वर एक मजबूत नेता है। Not going to take your more time, and definitely any time you come to my house, any problem you come to me, definitely I will help you. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Manipur. Moving on, we will have a cultural performance presented by Suranjoy Akoizam and his group. Malang
I call upon Thokchom Jimmy Devi, General Secretary of RPI Athawale, Manipur State, to the podium. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Kuramjari Punamakpu. I'm addressing this today, and I would like to formally address in front of our loving youth. Dear brothers and sisters, the citizens of tomorrow, the leaders of tomorrow, the makers of tomorrow. I myself, Thokchom Jimmy Devi, newly appointed as the General Secretary of Manipur State for RPI Athawale, here extending my grateful gratitude to our National Secretary and the President of the state, Mr. Maheshwar Thanawjam, for this opportunity. It has been kind enough for him to recognize and to give this opportunity in this platform which we youth actually look for a long time. It is one of the incidents that happened in my life where it was a dream and the dream came true. And I'm sure, dear brothers and sisters, laiba punamak mga choba mangam gani, mamang chat na bahonaram gani, aduna bularik laisu tamna badeli sida lakpanatra. Yes or no? Yes, right? Adumain tawdana nohoy dumaina akoy su Delhi University da laki. I'm a graduate from Delhi University in English, and it's been 25 years that I stayed here. I know how we Manipuri people survive here. I can see myself in each one of you. And I'm so proud today that you all have gathered not for just Manipur community, but for our motherland. Akoy gi Manipur gi damakta niko nakoy laise. Akoy gi damakta niko. This is commendable. This is the courage we want to see in every youth. You are not the pillar. For me, you are not the pillar. You are the instrument. Understood? You are the instrument. I belong to the family where my root is Indian National Congress. My grandmother, Srimati Sarojini Devi, was a legendary, a renowned leader since the time of independence. My mother was a vice president of Mahila Congress in Assam. I have been born and brought up in that kind of an environment. Politics I saw from the day I opened my eyes. And seriously telling you, youth me am na kibado, nakoi da hangoiba ma leibado. Politics ta changaga kamai na butaw doiba, karibu leiriba. Mi apaba am ta changna damane. Karibu thok doriba. That's the kind of a questions I have time and again, time and again, time and again. But my dear brothers and sisters, don't do that. That's a mistake which I did. If you have the platform, if you have the party like ours, RPI Athawale, who has given all the respect, all the need that we wanted, all the support for our state, then why not? Come, stand for your state, stand for your community. Let's work on the collective vision of our state so that our state doesn't get, go through the crisis which it is going through right now. It's been 2.5 years. Noi mayam su khalam gani ko. Iche nahak na ngasi politics join tawise karigino. And why RPI Athawale? Iche di Congress tagi lakpani. Iche gi rutti Congress ni. Who is holding me back? It's myself, my belief system. Congress tagi lae haina Congress tadum lega da bahai belaite. Isn't it? We have all the freedom to choose what we want in our life. And in the present scenario, it's been more than 1.5 years. I have been traveling to Manipur. I am a counselor professionally. I'm a trainer. I got to, communicate, get intimate with many like you. And I see how the mindset are. You guys are strong. I don't have doubt. Noina strong, you are sitting here since 12 o'clock, isn't it? Yes or yes? Yes? You are the youth, my dear. Speak out. Your voice. Do not underestimate your voice. Your voice is loud. That is the kind of positive vibes that we need in RPI Athawale. We don't want to say what others say. We want to focus on our mission and vision.
honagadabado asi party sida ai taseng maki ui aduna bo ashok kuina changkhre ko because I need to observe, I need to make research, I need to go through everything. It is politics is a career, is a profession. Doctor, engineer, oibadona, politics is also profession. But people are not ready to accept it as a profession. Think it very wisely. It is a profession, isn't it? Profession oibra oidabra politics say. Oibra oidabra. If I am working for something for 12 hours, is it a profession or not? It is. Then why are you keeping yourself backlash? Who is there holding you back? It's you. It's all of you. Because you don't trust yourself. I'm sorry to say that. You need to build that trust. Ako ima lebakta awaba kya lakpa kanda problem khang daba kanam leite punamak na khangi. Advising, do this, do that, adu tawradi phani, ada tawradi phani, why am gangi? Who is implementing? Who is taking the action? Our Maheshwar Thanaujam is taking the action. You have seen from last 2-3 years, since the time of COVID. Since the time of COVID, you have seen how he has done. He is not selfish. It's a selfless work that he has done. Because he loves his own state. And that love, that relentlessly that he was working, that makes him to sit here. And we are fortunate. Akoy di am laibak phabani. Maheshwar gumba inaw ibung ko ama phangbase akoy gi nationals asida leibase without any hindrances akoy thabak am tawang ami. Kanom tawre tamo akoy si ware. Tamo si watle, tamo si hainingi. Isn't it? Tamo ama leibase no nungai bra nungai tabra. You just tell me, any other party, can you just go and access to them? Can you just speak to the way that you speak to Maheshwar? Do you? No, not at all. So he is the person who stood for you people. We all who are here with you people, you all are there for the people of Manipur. And with the honor, it comes a very big responsibility for me to take RPI Athawale in our Manipur state and do something good for our Ima, Iben, Ichin, Inau, Ahnaman, Loinabak. Let's create that massive explosion in our state that we are strong enough to take it further, do it the best. Akoy dang ngamba noina laaga ngamba nate. Akoy sagi dignity hai pamalay, integrity hai malay. Stand with clarity, stand with passion, stand with compassion. Yaiko, you agree? It is not only the political advice, my dear friend, when you go in any other career, any other profession. This is the kind of a challenge which you will be facing in the world. With the extensive 2.5 decades of experience working with corporates and non-corporates, staying in abroad, being in brought up in an environment where we were the only Manipuri family and we were surrounded by the non-Manipuri people. We have shown the existence. We have shown the existence. Akoy Maitei, akoy Manipuri. Not about the Maitei. We Manipuri, Ichininao, Loina. Isn't it? Such a beautiful culture, such beautiful people, such a beautiful state. Kayam thamoy se nungaite. Got it? Aduna, party po support tawbisi. Ayamalae. Please reach out to me anytime. Delhi University student. I'm glad you guys are here. In my time, it was not like that. Delhi University, the nohoi gisu participation laigadamni, nohoi power, nohoi politics, the profession oina law, career oina law, nohoi ki participation udlu. I was one of the first Northeast student probably who stood for the Delhi University student then in 1998-99. I used to participate in all the debates and everything. Karigi maning da laidoino. Why? That's a big why. That's you ask yourself. You are today, you ask yourself why you are today. Karigino na hoy na pung mari mga sida phamdoi se. Akoy butana baro. No. You have a purpose in life. No na kay no matawning ba imalay ba ki tawning ba nasagi damta su tawning ba. Adogi damta noy sida laybani. You are not for us. You are for yourself, you are for your motherland. Got it? So my dear brothers and sisters, I hope I'm very clear in my message. I'm accessible. You just can come and connect with me. Our brother Maheshwar is here. All our brothers, from different society, different group, they all are here to
uplift our society. Let's together stand. Adu hairaga ai loisanjage. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am, for those inspiring words. Now I call upon Rohan Philem, President of Indigenous People Forum and social activist, on the podium. Good evening, everyone. Ahanmada aigi nungsijaraba yamba. Ay matam khudingmakta adum awana saruk yaminaraga lakchaba yamba Maheshwar Thongnaujam, National Secretary and also the State President of RPI Athawale. And also to all the dignitaries, ay matam sangna laudanaba ay sumay samjanjarage, to all the dignitaries, to all the invitees, aduga lakpiriba youth, okay, different segments taki lakpiriba Manipur ki tongan ba youth sing ay chulanaw sing bo ay ikokno na khurumjari. Program se yaw na nabay damakta specifically ay se Manipur taki ngarang lakpane. Aduga yam thuna sumo handaba yaroi dori det 23 hangche chemuk ay Manipur gi oina all deaf and mute society na koi Manipur gi maron thok taba manapang ba mayam gi president je engonda muk moina nungsibi dana engonda pibiba ado world khoi gi world sign language day se handaki laiba det 23 hangche chetaba ai ngasi sida lakpagi main intention maram je ay atayam taginate ay damahes ki matang da khaktang mayam da noi mayam na damahes khangbaduga ay na damahes khangbagi version je khat tongale aduna ay yamba mahes ki matang da noi da ay khatang haijage na ay se adugi main intention da lakpani ngasi program se akoi youth conclave ni ko aduga hoi felicitation of akoi new member party yo na tongana tawbududi ay adumadi katang ay kenoda site tawjaraga maruoy na youth conclave sigi maruoy na ay sida katang emphasis pirakanda ay sigi matang na katang haijaram ge na lakchabane theme jisu khoi reclaiming our future deki youth politics and power in Manipur na ay je every function je mayam na nungsibi bagi yam toina different segments ko politically or agasu yam chali non politically jo chali wangang base yam toin chale akhoi sida ngasi lai ba youth mayam je akhoi sum phambai lak ban natte na khanbiyo number 1 kaigino da hojik akhoi na Manipur da pame ba change se it's going to start from you and I akhoi ga pulap akhoi ai ngasi ngangi ba ai phammi ba noi phammi ba loina makse sidagi ngasi se hongmina doine akhoi gi change akhoi na pami ba change ai hajik se yam school college me am dai wangang ma chale alaina government school gi satar sing da marak ta school maming di pallagum ge aina assembly da wangang bo auditorium da wangang ba da ai moi da thin na chai moi sum no ai aina chare I maram je maram chabani na ko maram chumbani na kai thim no ai kai maram gi chai no hai tar ga di ai karam tang hangjage ko housing asai tamo bian saramana so lawan gre Manipuri mana ai fare ko Manipuri mana yai fare je min to busine darkar oi je slogan law buse na te ai ne yam nokning gi buse Manipuri mana yai fare nakanda le am pot am tok thugai bong ko gyan tai ko protest ko to si bo Manipuri mana yai phare harga mok waiting shed amam lem ba adu jong thugai ba dum Manipuri mana yai phare CCTV khilam da dum thugai ba aina khali ne kari yai pharak toino na sigi mong sina adu duna chen se basan pi ba sidi am lai ichil naw mem ai ju dum basan je pila mina I have this experience of basan but basan ji su ngang da ya da bagi ngang ba haiba muga aseng ba thamoi dagi thengnarak pa experience so ngang paga aina ngang jar is ai aseng ba experience ni ko aduna aina handak se protest chatpa matam da youth for change sigi matang ja aina yam kanna ngang myam sida wangang ba chatpa matam da aina hai angang sa noina chinda lauri ba Manipur imana yai phare haiba slogan ja noi min to ba tamse Manipur imana yai pharak na ba tawdoi se noi akhoi ne Mina laga tawgadaba na te na inyam toy hai amana ay nga si am maruoy na thamjaning ba point ja
political rival haibasidi matam khuding makta leigani ai mi khuding makna nungsiu natraga ai gi ideology se mi khuding makna yabiu haibati yarai adu ai nang ngasi bawda ai gi yama mayasta ai am kalak chaba gunnam dile kai gunno hairagadi khoi je excuse bi basi am haigal lidana ko kai maram gi tawdrino har kan as ai ja du oi hodre ba du to hodre ba da ngam hodre ba du to hodre ma adumaina tum excuse piraga ai na ujik su thabak torok pa matam da ai samak stay hauraga ni ko rohan nang adu dong tang di tawbira une ha kan as ai se adu yadre adu ngamdre adu tawdre adu du gi ai ngamda dana ai tawdabani haiba answer sina hana akoi je excuse thijarga mang thai but masi ai yama Mahesh Thongnaw jamna loiba responsibilities कादरसु मणिपुर की अकाब मैम हेन तौब ngमेन अइदि तुमाइना थमनिंगे अकाब मैम दुना एक्सक्यूज पीर कांदा अइदि अदु यादबगिनी अदा यादबगिनी चल इनाव मैम अइ तौब ngमद्रिसे अदुदुगिनी कोइना मोइना पीबा एक्सक्यूज तो ऑन द कंट्रारी अइ याम महेश ना खुमजरी पाखुमजना अइ काबुदि काजदे अदो आई तौफम थोपदी दुम तौजगे सिनेबा मागी एटीट्यूड्स अदुगा हौजिकसु दुम लेपसु लेपत्रि तौबा अतोप मयामना एक्सक्यूज मयाम अमा पीबदो स्टिल ऑन द रन आई भाव खरा खरा हौजिकसे हाइदि खरा खरा मरकता ब्रेक याम फारे थबक तौबदा तब बट स्टिल देन आई याम महेश आई मोंदे तमजबसे हौजिक फावबा कैनो मेनी शुम थोलक मतमदा चिठी इगनी थबक तो अनथोकना बहनगनी action don't talk na bohna gani and that's how things should be executed thabak taw ga doise adugi matam du da khatana te akhoi gi kaino se West Bengal gi CM oibiri bi hojik Mamata Banerjee se Mamata Banerjee na CM oiraktre ngai mamang da mai punsi se protest kumba dum tawraga slogan kumba dum lauraga ma se hainaraga dum lakpa kaino ne politician ne mas mana CM or about protest dum toy kanada toy no khangde protest gyan ta bi bro ma'am ma sana CM or ka na ma je protest le dum jatle ma hana dei dum haina rak pa pot ko adu aina si point si panjare ise kai gi no matam da sometimes ai different keno ma'am even bureaucrats ma'am politician ma'am akoi na khangjarak pa na ha oir ga so ai experience ma'am share toy sir na tamona अदगी अखोगी मैडम ना सर ना सुमाइना इबीरगा सी तौबीरगा दी ngसाइगी अखोगी लेजरीबा प्रजा मैम सिना फंगनिंगिबा एक्सपेक्टेशन जी पैसा दमक नत्रगसु सुमाइना तौबीरकपसिना एक्शन लोम दो ऑनथोरकपदा खरदी यागदोबा माली आई ममांगदसु आई सिगी एक्सपीरियंस से लेजरेना अखोइना सजेस्ट तौबसी अदुम बासन जी दुम पीगिदना दुम बासन जी दुम पीर लोशनगे बाइतारे थबक अम तो ऑनथोकता सिगी एक्सपीरियंस आई थेगनादब नते सो अइना सि मयाम जिंग असि मयाम दा खतंग सुगाइना हाइजरिसि कइगिनो हाय मतमदा टुडे आई एम ऑन कैमरा अदुगा अइ ngasi से प्रॉमिस हम खतंग पिजगे अइ याम से अइ फागिसु हम तौने अदो अइ ngasi दि कैमरा ममांगदा माइ ममांगदा अइ शोरगे साकी ओहलक हंदा अइ ngasi से अइ प्रॉमिस हमतंग दि पिजरमगे अतोप पार्टी में आमनसु अइंगोंदा अप्रोच तौरप ले अदुबो अइ दुम अइगी ऑनेस्ट आंसर ने अइ हौजिक पॉलिटिक्स की लम सिदति अइ यावगिरोय गे पॉलिटिकली अइ साइन तौगिरोय हाइबसिदि अइ दुम आंसर याम तोइन तोप पार्टी सिंग दसु पी बट अतोप पार्टी सिंग अइंगोंदा अप्रोच तौब लाकपदा अइ याम तोइ पीबा पाखुमजे कैसाम थोंगी ओइनदि वारोबिरनो अइ यामा महेशना ने दाबोनीनसु फागी ओइना माना डायलॉग अमा हाइगेदनो को खोइ महेश न पुल लेपा अदि अमा दो येकपा मरकादो अरसु खोइ महेश की दुम चोंथोक्सरनी दो अइ ngasi अइ यामबगी दाउतै प्रॉमिस तौजरमिसनि लाइबा इलेक्शन सेदा यामबगी ख्वाइदगी चावबा माना हापा हापीदरबाइदि खंगदे बट माइ ख्वाइ चावबा स्टार कैंपेनर से अइना ओइगनि सिमतंग अइ मैम द प्रॉमिस तौजरमगे मसी not very politically but as a youth amoina aina responsibility laujaraga manipur
कंदबा यादे हारगा चिंद खक्तंग मणिपुर कंद यादे की भाषण दुदी यादमनिना अखोय यूथ मयामना मणिपुर कन्मिनसे हाबनिना यामबसे आई मागी हौबदगिन लोय फाउ 27 लाख पसिददी आई मागी दमकता चेंजगनी हौजिक एनी काइंड ऑफ वॉइस पुखतपसे आई ओइबो ओन ऑब्जर्वेशन ददी आई यामबसे नतना हौजिक सेंटर की लेवल द पुरकपो ओइरो प्रजा की ग्रासरूट लेवल दगी पुखल्ला कांदा मयाम अचौब सिंगसिदा थम्बो ओइरो अचौब सिंगसिगी मैसेज ग्रासरूट सिदा पुथरकपबु ओइरो यामब सिगी रोल से नतना दि आई थोइदोकना उबदी आई लेजते अदुना कोई पुन्ना होनमिनसे आइबुसु ngasi sigumba youth conclave seda as a special guest oina kobirapagi damakta sinbi langbiri organizing committee ayamba mahesh sinbi langbiri khuding makpu ai amuka hanna khurumjari akhoi wangang ba akhoi gidi basan je hek piba loigre haugradi je break se hek phaba je kawan banina ngasi atopa guest speaker su leiba dai ngasai dagi speech su mayam keno torok banina ai loishalam dai sida ai mayam da thagat wai amtang haijaraga ai loisan jage hojik se aina manipur da youth ki role amtang haijaram ge ko aduga kari pham paidragasu kari tauba yabage haibagi matang se amtang haijaram ai loisan jage hojik se manipur da aina one day canteen service by internally displaced persons aina relief camp da leijariba akoigi ichilinau mayam se moina function tawjarakanda piba catering service tiffin service ki program amakhak hojik manipur da aina tawi aina haurakpa matam sida ai itomdagi self initiative oina aina principal sing da chatla ga aina wari sai sir madam sumaina idp naha college kajaba even class 11 12 kajaba angang mayam ama hojik moi paisa nungsa government dagi sung ngaira leibadi yadabnina moina sujara kanda tawjaba yaba mechanism ama oina school singsida hapta amada nongma khakti moina pizaba catering service ki achapot se pihansi na aina principal singse mathang chalaga tha manga taruk kumba changaga ai somewhere in the month of March tagi hobani sigi programs adubu ai pham kem pai banate matamduda I don't have any power to kahani adugi implement tawna bagi power so aingonda leite adubu as a youth ama oina aina tek principal ama ani hum sum convince toraga sum chauthorok badagi last da koi DC sir Tamoraj Kumar khoi yakshin biraktana moina school ki meeting ga kobi dana che officially thokpi dana adagi JEO yakshilaktana tawbadai hojik se like phadana school chama ga yankhai gum sure khoina ji catering service piri se ko tiffin service piri se ado aina si wari je haije je kai gino matamda ichil now ma'am akhoi de amarom da we are very privileged today we are sitting here on an AC room da koi phamma chair da phamma koi phajana function ga tawdana tawbase it's another see shogi grace ne ado aigi ada lehoriba khoi gi volunteer IDP gi hojiki mobile one day mobile canteen service tawbada ya horiba naha chama ga yankhai mukseda yam nungsi ba testimony yam ya howe duna youth makhai se khoi vocal oiba kansi khoi ngangthok si initiative loba lep kumsi pham leitasanu paisa leitasanu thamoi bu sengna tawragadi ishorna soidana maki lambi amamam pi haibase ai thamjaraga ai ngasi gi oinadi mayam dagi bidai lawjage manipuri mana thank you sir. Moving forward, I would like to introduce you to an individual of great inspiration, Ms. Malem Thongam. Is a transgender activist from Manipur. Malem Thongam has been active in various issues, especially tied to peace, equality, and community rights in Manipur. She has raised demands to restore peace in Manipur through active protests and state sit-in. Malem Thongam continues to inspire us to speak our minds and not fear. I request Mr. Boris Kumantem to felicitate ma'am. Ma'am, I request you to kindly grace us with your presence on stage. Before you leave the stage, ma'am, I request you to kindly share a few words with the audience.
ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ RPI ꯊꯧꯕꯥꯜꯂꯦꯗ ꯅꯧꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 2.5 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯝꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯁꯝꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯕꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯦ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯣꯍꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤna ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯀ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯤꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯆꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 2.5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Dear audience, we have arrived to the moment we have all been waiting for. Our chief guest for the evening, Mr. Maheshwar Thongauzam, National Secretary and Manipur State President of RPI Athawale. Sir Maheshwar Thongauzam is a great example of determination and inspiration for the youths of today. Sir has been in the front line of political justice and rights for the youths of Manipur when the world ignored the outbreak of commotion in Manipur since
since 3rd May of 2023, Sir Maheshwar Thaunawjam firmly brought himself out and fought fearlessly for the youth of Manipur. He continues to leave a spirit of inspiration among us through his political contributions to the welfare and development of Manipur. Sir, I request you to kindly come up and deliver a few words of wisdom for the youths of tomorrow seated here today. Over to you, sir. Good evening, everyone. Ngasi ahamba thengnabasu dum yawi, hana unagibusu mayam yaure. Aduda koinadabida ahamba thengna taragasu, hana thengnagibu oregasu, nungsinaradi koinadragadi ton se kitang chauna ngangaga sigi mi human nature haitare. Dames natraga inaw mehes kawasiga dames korpus kani jam khenai so amuka hangjari. Good evening, everyone. Okay, thank you so much. Ahanba magtada ikoigi ngasigi youth conclave RPA gi youth conclave amasung felicitation of the new members of new Maharashtra Sadan da pangthu iba sida dice da lingjin biriba ikoigi dignitaries aigi yamba General Secretary Operation Manipur State retired Group Captain BN Sharma ikai kunda uchari, the Vice President of Manipur State Mr. Rosni Kumar Maibam ikai kunda uchari, newly joined Torok Lebi nahan aikoigi yam energetic oina handaki akoi family da yawirak ibi akoi che Thokchom Jimmy Devi ikai kumna buchari, Rohan Film tasengna mahak na haibam chumi mahak ai relation che karino dames kenom chasi kenom koirusi natra kenom langusi haibagi relation da bonding torokiba natte Manipur sida kumaina changing on poraksige revolution poraksige na what is anabada koinadabi asu adui wari sum sanagi da koinadabi da dum ichina dum oigre kumai to ino kangodra sengna harabad adugi topic tani koi sanari sa topa kari chasige kari hinjang hausige sagi badinat ki debani wari sanaba matamda adona yam ikai kunna uchari now sigi damakta Delhi da matam kai tho lak pase yam nuai aduga koigi Delhi Youth Wing Manipur State ki president agi energetic now Mr. Boris tasengna Boris amasung Delhi Youth Wing gi koigi team si aiga thengnajai mamang da koigi Jantar Mantar da thengnaba matamda makoi se dum koi Manipur gi damta khallaga koigi lamngan ba leiriba Boris koi khesia leiba myam koigi team myam leiriba myam se koi kai haidum se koigi kaimta koigi bias leitana koi Manipur kanda yale damage kumain tawsige koi mi kumain tawsige na haigi bo team ama oi ba haitare leiriba se aduna akoi na wari sanaba matamda e sumai tawsi hai matam moi hana political ground amta yarakpa Naha naom tanate mo koi myam ichanam tanate dames tower sine dudi we want something change se punjan dragadi oiba yaroi we need the political background harakanda mahaksu oikibani so mamang da lingjin biriba aigi nungsijaraba youth sing mainly youth ngatani ngasi phambiri base maximum level da aduna ikai khumna ba uchari ngasi sai speech oin tawjaroige matam ngatang lojage kai thoga la ini lap na su la ini metro tonga lak pa yarongani ola tonga lak pa yarongani different sector dagi east west north south dagi Delhi dagi la kan ngasi gi new Maharashtra Sadan da pulli neba to make success akoi gi ifsi masi program se success oina bagi damakta imalai ba ki damakta matam ngatang kai thur si ko hairaga la ibani hai tare duna ngasi aina nganga speech am nganga kuba khuraga loshilaga tokhiraga yar ngasi program yaure RPI gi haidu natabada adu ai moda leiban knowledge khara aina handak chelak pase ground da tarak matamda as a youth moy na ID machu hana kem ta to party am ta yoram banate ai BJP yoram de Congress yoram de any party am ta yoram de I firstly ai rasiti changi rasiti ha machang matamda ai RPI de dum yawar lakhi bani but aina handaki process haibadi handaki imaleba ki irangi Manipur ki crisis matam sida ai ngona thengang experience haitare sikhra mayam da ai knowledge amone share tawjege aseng ba chumba se sung ngang da bida akoina lection da taraga dai sum khang ba yaba khange ngai ba yaba ngai re tawrak prengi pradhan mantri la ame ngangak prengi kainom tawrak prengi ngasi la ising sida mayam men uram doidi ngatang akoi ki thabak chilubagi laik tamubagi isai thabak chalubagi chinnabai tawai wani
the main current situation sida mayam na khali se kari no akoi manipur se tangdu leita na kram kan leidoi no akoi manipur sida highway thingi base freely kumaina chatpa yadoi no NRC tawni hari base 1951 de kram kan tawdoi no akoi manipur gi unemployment lari myam se akoi huji thabak phangdan lari myam se kedo bagi thabak phangdri no ai khoi exam ama thage haire natraga akoi thabak ama gi chatke haire akoi di airport na tana topa leitre akoi highway move tawba yadre make my trip ta yatra da mu yengure natraga phone da agent da phone taro matam dana Delhi gi reto airport akoi ticket maman se wang le rame han bai maman chat pai maman da ali sing kun kuthra le rame sigi problem mayam problem adai akoi gi right phangam thopa da phangi bra akoi right sing ST bo ero amma bo ero akoi phangi bra ka doi phangdri no unemployed ori se kari gi no akoi manipur crisis le se kari gi no si kan kana solve tawdori what si yaning day si myam se natang sai am thamgis let's before dive into these technicalities se sanghan me mamangda let's focus kadai focus tawni let's focus on the foundation si myam sigi wari sai loi thamgraga akoi do ji wari se kari gi no haiba question sem tang hang se bai to tom dam ta kai do wadagi dungai ritro no haiba gi foundation sem naina se ba myam ta the foundation in this on this youth conclave let's discuss about the foundation se kai no si myam se tau se haraga di good governance ama daka leitro mayam leiba leitabran thai biro ne good governance ama daka leita di we have to choose the good our right political party RPI khaki wari natin haizara kadois this is not about RPI and RPI yauro sida phami mya khoi RPI yaudri banga si freely salo haido bonate I'm not going to say that not at all I swear hairo ngasi ai khanna se foundation semta political party mayam paila political parties mayam paila pasida koi main oina akoi focus toy se kai no akoi mit uhali se kai no huji ki political scenario da koi mit uhali se kai no not Korea ubirabra YouTube sai ubidabra ubi dem thabiro ne North Korea gi supreme leader Kim Jong nam leidai ne leiko mayam North Korea da magi picture dang uhanba lambi chalure poster thele Kim Jong dang uhanba naha singi ima iben mitasu Kim Jong loi ora Kim Jong si voi lai nge la leba dumaina akoi youth tasu akoi ima iben tasu akoi mitu uhali se kai no BJP Congress ata uhaleba uhanba on the brand haibiro ne mayam BJP yaning de Congress yaning de BJP what is the difference between that BJP and Congress ai gasi po political party amni manunda hai tabni hare ini se option we have so many options RPI gi nati ko haizari se there are so many options party da laite mioi da lai aphami am yaurami political party dang haiba de aphami am yauri mamangda ozari sangkai sing 1981 da maitai ST koi kai ma sadune mana akoi maitai se ST pin bagi cabinet meeting tawami 1981 da masud adum magi point am da dum phajaba leader amani MPP mati parami regional party akoi gi koi Mohammed parami man parami matam da akoi gi MU state ki akoi gi government gi ohelam naba tawami Khongjom Day Patriots Day first observe tawami 1972 da akoi Manipur state utphang matung da mahaki matab tenure da ne akoi gi firstly akoi gi Khongjom Day Patriots Day observe tawami akoi afaba di loin thagatlina political party ki wanate kwai di mindset se kai lai gadam no aina huji pal lai se kai no BJP oigera Congress oigera MPP oigera RPI oigera akoi the regional task ama leiba mathau tai ba understand to we ko myam akoi the regional task akoi gi leibak se akoi Sir Ramdas da aina hairaga mana khangdoi natro mana hairaga ai khanggadam nate aina hairaga wari liraga mon da haigadam ni adu haiba ngamgadai party da yawgadam ne koina akoi na Modi da hairaga da si tore yoni yanindaba myam leire sir phongdok piramu prajana wai se sini ko na hai matam da ai di phongdok pan ngamoi no ne pirak pa che paro he ama che pa ge hai ta di dumaina Rahul Gandhi su ama su saudana ba kumaina sarkar pai sige kumaina tawram sige huji yam luye yam wang am lu bane yengbiu I challenge yengbiu BJP yam hullaga wangang seba yam hulla wangang seba CSO oigera individual oigera political organization oigera BJP yam hulla wangang seba kai harakani khangbra bigasagi Kim Jong gi walido sum BJP Congress to ulei bedo BJP hulla sum ngang seba kai harakani khangbra
सी कांग्रेस थादोप कांगू ने हाइरानी अंडरस्टैंड तौबीको सिगी CSO इमा इबेन से बीजेपी याम हुल्ले मनिंग द कांग्रेस पैसा नमझलमनी का हायरकनी कांग्रेस की फटब मैम तौरमी मैम से लेब कांग्रेस की फटब मैम तौरमी मैम से सी अखोइना असेंब असेंबदो ngaंगथोके मखोइ कुकी ट्राइस वाइ हबसलमिनो असोइब तौरमी मैम से करीनो सिगी असोइब 1 पॉइंट से हाई हाइब मतमदा बीजेपी की कांगू ने हायरानी बखोइस अदुदी वांगा मसलुद्रा अमता हायरोने नम तहगलगा बीजेपी हुलोबा सी कांग्रेस की मिनी सोइद्रे कांग्रेस की असोइब मागी तम पाइरम मैम से अखोई माना सोयम बदेंग असि कोई मणिपुर मांगिमने हाइबसे सी हाइगे हाइबगी ओदासिटी अमा कोई युथ अमदा नत्रक इमा इबेन अमदा नाम द फरगो मतम दे दोरे अदु हाइब मतम दा नते सोम बीजेपी की कांगू वेरे अमु हाइरा ने सो सी अनि सी की चैप्टर से साइम थंग्रसे बखोई आई आरपीआई दे याव हाइब नते चंद्र अखोई हुजी अखोई सोयल न हुजी दका लेसे हंदकी सिनारियो दा वी हैव टू चैलेंज करी चैलेंज तगनी मोय खतना से लौना से हाइब नते अखोई की पावर उठोक से बाय एनी पार्टी कुमार पार्टी आई यूथ कॉन्क्लेव आरपीआई की यूथ कॉन्क्लेव सिदा पॉलिटिकल की आई नॉलेज खर शेयर तौजगे चंद्रबाबू नायडू ना एलायंस ओइजरगसु चंद्रबाबू नायडू ना आंध्र प्रदेश दा माना सीएम ओय टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी माना मोदी से हुजी सानानी ममोंग साना ले ता यारपा केनोम हायरकनी माना यारत्रेदना मोदी दा आई तो हाइबे मोंग दा इनडायरेक्टली मेसेज पीदोबा इरमनुम तौरे उपाय लेतमनिना अखोई सोयल जी दका लेसे सुमाइना की हेबा अखोई सुमना सुम इरांग अखोई म्याम तौबा वांगांगबा नमोय तारोय दोरिबा अखोई तान से हारगदी आइना आरपीआई रे जॉइन तौर आरपीआई सरकार सेम जे हाइबनते कोइन हाइजैसे लरिबा पार्टी या सो मेनी पार्टीज लई मैम लई अदुदा अखोइना एम्फसिस पीरकांदा अखोई योइबा एसाइड अमा अखोई की पावर अमा फुदोकनबा अखोई की बार्गेन तौनबा अखोई की टीम अमा सेम मथौ तायबा दिस नॉट ओनली अबाउट आरपीआई चंद्रबाबू नायडू ना याम लाइन बार्गेन तौरिसिदी मोदी फर हाई नहीं कहीं राहुल गांधी का से हुजी इंडी अलायंस ममता बनर्जी यावरे अरविंद केजरीवाल यावरे अदुबो केदोया इंडी अलायंस यावजब वानी माजु फाना बोन नबदि वारी नि अरविंद केजरीवाल ना कइनोम ता लाउन हाई मतम राहुल गांधी किएबा ममता बनर्जी ना राहुल गांधी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लाउथोके तौ मतमदा ममता बनर्जी सौरक तोरेन लाउथोक यादन लेरिनि मोय अलायंस मसेन दुदा सौरक तोरेन अंडरस्टैंड तौबिको म्याम से ममता बनर्जी ना अदुना राहुल गांधी लेफ्ट विंग यावरगा चटमिनै हाइबा वानी मवा लौनदि कनामता सिगी पोसिमा अखोइगे मा सेमगत मथौ ताय मणिपुर कनसे हाइरगदी हुजि संजली सोशल एक्टिविस्ट मैम संजली ब्रोखोइ रोहन संजली चोंजलगसु लास तारतुदि कइगिनो अखोइना पावर फुदोक से हाइरगदी अखोइगी नहासिंग पॉलिटिक्स यावरकान अनोबो चेंज रिवोल्यूशन मा तौसे हाइबदुने कनेक्टिविटी से ख्वाइदि लुबदि कनेक्टिविटी अखोइना फोन तौरकान हवाई अखोइना अखोइ ngasi फम लिंजिनबिरिबा अखोइ वाई मतमदबुदी तवै ट्रंक कॉल तौकांदा डायरेक्ट फोन तौबा यारमदि हाइन हवाई फोन तौरकांदा हेलो अमता फोन नंबर ओम संबियो आई हुजी हरीश हाइबा नुपादुदा नंबर अमता हाइजरके हाइरकांदा माना समकांदा पाइदोरिमनेबा मीदु पाउ फंगनबा फंगदोरिमनेबा माना तुमथोक लेगि तादे अखोइ फोन फंगोइदोइनि हाइतार अंडरस्टैंड तौबिको हुजीति के तौरे डायरेक्ट फोन तौद्रो हेलो हेलो ना माना मथांगी मीदु याउद्रेदन अखोई करम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी याव मथौ ताय डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेब मफम याव मथौ तायबा सी याब्रा ना हंगगा माना मो पैकेट पिरपा मणिपुर मै चाए अमता हाइबी ओमता हाइरे कांदा तुम मीदुने तुम थोक लेथोकदी कमाय यादोबम हाइबिरोन आई अमता गाइखो अखोई प्राइम मिनिस्टर संद्री फोन पाइपा याद्री हाइ लोरेने दुदे खुदक्ता फोन तौ मतमदा खुदक्ता अखोई ग्रीवांसेस हाइ मतम ताबीगदब पॉलिटिकल पार्टी द कोई यावगदम अदुगी बार्गेन तौ ngमगदब यावगदबनी आई हुजी आरपीआई या आइडियोलॉजी अंबेडकर सर अंबेडकर पलमे विद ड्यू रेस्पेक्ट आई नखोई नेशनल प्रेसिडेंट नि आई माई वाट कप नते बट स्टिल आई इसा आई पर्सनल आई यावसिदी अखोई मणिपुर की थबक तौबदा सरना येतबा अहन ओइजरगसु आइना हाइब्रा कोइना हाइब्रा ताबा इवनिंग मिनिस्टर अमना अदुसु वीडियो कवरेज तौ मफमदा आइना हाइरकांदा मैतै एसटी सनबदा सपोर्ट तौवे हैसे मा ngang mangami अखोई सपोर्ट तौइ नत्रो मैम चुमीको सी अना हाइबदा फन्याम इंजलसु हाइब सुया यारोय अमता हाइबियोन अमता आई हुजी आई हेमा बीजेपी यावगे हेमा कांग्रेस यावगे अमता सिनबियो कनानो आई इंगोंदा अदुगी अपॉइंटमेंट लोबी बंगम तोय तारदे मोदी नोंगाला हाइ अखोई मैतै एसटी चनबदा आई सपोर्ट तौरेन लहन लय हाइ नोंगाला बीजेपी दुम यावगे कांग्रेस दुमाइ लहलो आई नोंगाला दुम यावगे
अदुगी कम्युनिकेशन दो ngam mathau taib support tawri akoi da changjalli adugi damakta imagi support tawr leibai wani support tawrok tabana akoi mai manipur kai na bana trag manipur da akoi hai matam da mana akoi tarak taboi tar nongala akoi RPI RPM unthok poi sun mi manga pharoi ken chumra hai sa so he is supporting us for adugi damakta ina just leibai wani aduna manipur kanse mayam inchino manipur kanse haragadi political background natana kan ba yaro political background leiba matam da ai nga sai haijabado akoi na BJP, Congress, BJP. Yamna pairame moi matam sangna pairame amana mo huji ki BJP ki government di akoi na yaning da bo mayam lai da bang atani ad ani sigi differences mayam se te but ani sigi amta param tam bira se sini koi na haijaris koi ga sai haijabado BJP Congress debate ama thola BJP Congress BJP na selma kanda ani sidang uhalla kanda akoi gi option atopa laita badawna akoi na hawai mobile network ama lakpa kanda BSNL dang leiba timing du da akoi atopa mobile network ki pai be wakal don leite kaino only BSNL akoi uris ada Aircel la ada Airtel lak matam da at that time BSNL ga Aircel ga Manipur lak matam da atopa state tadi Airtel lak raba ngata ne aduna akoi options there are so many options now akoi option yam le so RPI da dang yaw haiba na te na haijari se there are so many good parties atopa party dum yaw bi kem ka leite ain haidu se Manipur kansi party ani sidang di parama tambi se si haru kan da moi na ngoni yeng selakani me am torokani khangi ai ngasi gi waru haru kan da skai no man hari do hari do me am harakani let it be ai to thopa to loina try haisa ai gi to ai cha do na tra ima do hospital bu ka kan na re na pukhala kan da bu atopa na bhai me hes nang chak char bu adu haibra tang cha ta ba sang bra ne thai biron sang de da na ai gi ima anaba do na tra ga icha do emergency water casualty da pukhala ga ma gi laing ngau bu non tro khoin pakhan doi sia adun daka ta tinga ngang sanu ai gi icha do ai gi ima do kalol lo re khan ga ne do ngani ngang su mo lo ding khan doi di so akoi understand to winasi aduna akoi gi youth se ngasai haibado technicalities me ama si tau se hai si tau me am se akoi na taudragadi akoi na governance the good governance oidragadi kumain tha doino sabno article da lo yori mai tai ST chalan se haro kumain ST chan doino akoi sidai fanam honar state government de recommend to da yaroi state government se kana no good governance of the political party hara paduni si me am se yengau da soiba me am se lakpadagi natro akoi no si wari se so Sikkim da huzi alliance tawra leijaraga su Sikkim da kedawi SKM SDF Sikkim Country Karimocha Sikkim Democratic Front ana party lei Sikkim Nagaland da yengo sum ai example am pirake Maharashtra da RPI CD Maharashtra da ki banina Ramdas Thawale na Maharashtra ki damakta ke nom haiba da moji ki sumaina ki hanji haibani daina haiba gyan tai ko haijari sia Ramdas Thawale na Dalits myam man loi pai bani ma di elected na te selected ne ba Congress matam da suma dum ma Congress ka pundi BJP matam da su ma union minister o hen bai wani ma vote le pa alliance ka tong naraga ai ticket thadu ga ai vote le pa kara pamina te he is the Dalit leader oi bagi ma Maharashtra the bargaining hai du sai bargaining adudi ai tue no yadrani na hai bang bagi Maharashtra the capacity le dumana ko state su lei si hai ni RPI dangi wari na te any political party moi da challenge to bangam magadi BJP natra Congress Manipur dai muthat se natraga moi loimak kan thokrasi haibi wan su natte moi legisanu but moi na deciding factor is moi ohen ba yade moi deciding factor oira ba akoi Rahul Gandhi na oira Modi na oira khoi su usit loe adang kui irang sibu mawalog da ba sigi posida akoi na sum khanga leiba du kari dagi oira inu haibasi ichinau sing su kharong khangam gani ainu su khang ba khar leijabani na pazaru ba nainaru ba oibani na Mamangi sarkana su kyam soiramba haujina su kyam soiba asoi myam ku naraga leibe diwana te ani myam soirabnina usitaba yaba usitre tawba yaba tawgre hojikti this is the time akoina parama tambi bage do para tambi basida akoi mari mangadang chatlaga hauraga akoi para tambi rusi haira taragadi jo of the mantar to joka ta to kani ngasi phami bana ha myam se ai di rasiti khangjade da ai di ke dubagi as ai akoi basu rasiti yorokte akoi masu yorokte akoi chesu yorokte ai tomda kumai changu doino namang da phami ba lepi ba noi dame sor sibo ai rasiti kam yorok mi nom thai biro ne akoi ba phami ji akoi ba je gynecologist ni lai ta pala ai ma kaim ta ato rasiti kain a to gi jet bu kaino khangba natte adubu ma laibak nungsiba miyam ni ma mayam gi thabak tawi social work tawi ma gynecologist ni ai rasiti family da yaw sulak pat sunatana I'm not coming from the political background adu noi na sas political background la keda la oira Manipur kan bagi thola patara gadi ko rasiti si yauraga something change se pura pa matau tadro ai seng na haige ngasi phami myam sida
ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤꯅꯦ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯛꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯅꯣꯇꯦꯠꯇ RPI ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ BJP Congress ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦ ꯍꯣ ꯗꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯊꯦꯡꯗꯃꯜꯂꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯁꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ from internal from the heart not from only from the mouth fazana amta lawina si ma'am pena yai ko ma'am imalay bagna thank you so much thank you akoi isa dagi ai dagi we lakadabani aduna isa dagi change hausi ngasi laiba matam kaitho ngasai yengin observe tawrine ngatang washroom chatpana tana si koidabi num hainarabani ko everyone mobile para yenga leiraga karam leite yamna thawai changna yamna akoigi ai tasena yaurage na lai ngasi si la kanda khoi smai koi chalu si horin dang cham sana si do natabida something change my goosebumps ai tu buchungi horen nungdang as kenom chanara se na tai ngasi meeting se lao na taga si ma hayeng horen nung hayeng duma akoi party am lede asi adugi dom ta lao haidabida ngasi phajana phammaga tabiraga akoi ma change sama laknabagi first step sida mayam yaubiraga adu nam oina ahan sing amta natana political gi ngasi gi conclave sida yawi base ai mayam ge thamo ai khuba chaw khujage mayam club kebal thank you so much everyone from bottom of my heart thank you so much imale ba yai further thank you. Sir, before you take your seat, I request you to kindly continue felicitating the members. Now I call upon Boris Khumanthem, President of RPI Athawale Delhi Youth Wing, to deliver the closing speech. ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ 3-4 ꯐꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯩ ꯃꯤꯠꯀꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯅꯔꯖꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯚꯤꯝꯔꯥꯎ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯄꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯛꯅꯧꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯕꯨ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨꯃꯛ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ
हाइदी यामना मयाम की दमकता तव थबक थौरम सिंग आई टीवी दा न्यूज़ दा कई दा मयाम थिंगना जक्रे आई अदुम अइगोंदा कइनो मख फौजगे ए यामना तौरिजिदी अतैगा खितंग मानदबा खितंग तौसन्नबा मानदबा हाइतारे थमोइदे सोला थोगलागा तसेंगना मयाम की दमकता तौबा मानबा अइगोंदा खरा उजगिबा अदुमाइना उखरे अदु उरबक्सु आई पॉलिटिक्स चांगे पॉलिटिक्स यावगे हाबजे आई सुकन खंदे आई ग्रेजुएशन मास्टर जे लोयरगा अदुम मयामना तौनरिबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग जे थारगा अदुम थबा अमा करीमा अदुमाइ लेरमनी अदुबु इशोरना थेंगनवना तममना ओइब तारे आइगी हौखिबा चथरलिबा इरांग सिना मरम ओइरगा हाइतारे यामनासु यामा मेसोरनासु ngasai panbigiba खोगी जंत्र मंत्र दा थेंगनखिबा अदगी यामबगी मिनिस्टर की क्वार्टर दा अखोइगे यामगा सुम पुल्लगा खोलगा तौरक थबक थौरम मयामसिदा अइना ngasai खल्लुरिबा यामा मेसोरदा खल्लुरिबा वाखंदुदगी हेना फिजिकली थेंगनरकांदा यामजे नहाजु नहाने नहा अमा ओइना नहा अमना करी पामी करी तौबा पामी करी चतबा पामी करी ngang पामी याम खंगबा अखोइना हाइद्रिङै यामना हेना हाना तौथोपिरकपा सिगुम्बा मयामसे उरुबा अमसुंग यामबगी लई मणिपुर दा पॉलिटिकल पॉलिटिशियन सोशल वर्कर मयाम दी लई थबक तौबदा ए अइदा सी तौरगा करी हायरकनी अइना सी तौरगा मु अतैना करी हायरकनी नत्रगा अइगी आगी मकोकता लैबदा करी हायरकनी न खनबा अदु सुंगाव यावदे यामदा तौगदबा इमा लेबा मणिपुर दा दरकार ओइलिबा अइगी मियामना पामलिबसे कइनो खंगगा चप चप चाना तौबा ए मोइना ngangi bangang janu दरकार ताइदे अइगी तौबम थौबा तौरगा लोइरेना खनबदो सिगुम्बा वाखन हाइदी अइगी ब्रदर होनसु मयाम थंबीग्रे यामगी मरमदा अइ याम सांतोकना ngangjararoige सिगुम्बा मयामसिना अइसे यामबगी एसे मेंटर अमो ओइना यामबजे अइगी मेंटर अमो ओइना अइजे यामगी मतुंग इनजगे खितंग लैनरिबा पॉलिटिशियन मयामसिंगजेदगी खितंग टॉप टॉप अमा उजै थमोइदगी ओइना थबक तौबा चिंदा खक्तंग तौबा नतबिदा अदुदुगीदमक्ता अइ यामगी तुंग इनजरपने लोइना लोइना अइखोइ अइ करीबंगी मो आरपीआई यावरिनो हना हाइ तारदी अइ यामा महेसो अइ खितंग कइनोमा तंग कोइथोकचारमगे अखोइगी मयामना हंदकी लान मनुंगसिदा लान मनुंगसि खक्ता नतबिदा हानदैजु ngangnara lakpa जी gi wari जी ना यारतदी लोयरे सिगी पोची अखोइदे सुंगलै लेते यामदा सुंगलै लेते अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास अथवाले अखोइगसु हानासु उनखरे अदुगा ऑनरेबल मसामक्सु एनी अखोइगी स्टेट की थबक अमा तौरपा अखोइना सीमा तौसी यामा महेश्वरना सीमा तौसी हाबदा अखोइगी सा रामदास नसु नो हाइबा वाहि ngasi फावदा ताखिद्रि नंगी स्टेट नि नसाना खंगदबनी अखोइना फनबा तौगदबने हाबदा याम अखोइगी सारगिदी फुल सपोर्ट है अखोइदा लोइना लोइना ngसाइगी जी की वारी जे अमुक खितंग हलागा जी जे मयामना जी तौनाइ जे केम नते मागी पार्टी दुगी CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी हाई कमान कांगू जेनेब आई याम महेश्वर जे नेशनल सेक्रेटरी निको RPI की यामगी मथक्ता प्रेसिडेंट अखोइगी ngसाइ लांबा मिनिस्टर रामदास अथवाले खक्तनि लैरिजे याम जे हाई कमान दो यामने मयामना हाई कमान हाइनबदो अखोइगिदी अखोइना जी ना नोलुबै महुत्ता मीना ओइना अखोइदाइ नोलहनबा हाइतारे मीना हाइदी अखोइदा जी ना चनरबै महुत्ता यामना सेंट्रल वर्किंग कमिटी पाइरे हाई कमान लैरे एनी पार्टी की थबक थौरम अमा तौरपा नत्रगा मणिपुर स्टेट सिदा सी तौसी हाइरपा मतमदा मणिपुर कायनबा मणिपुर सोकनबा थबक थौरम मचेत अमता तौरोय मरमदी मणिपुर मचा मै चाउना लैरेबा सिना अखोइ थबक तौबदा यामना इचंग थौना थबक तौबा ngamgani अयत अपन अमता यावदबिदा हानादगी चनरगा लैरमबा अखोइगी मणिपुर होय मणिपुर हाइजरगे अतोपा स्टेट के आई केसु दगा तादे अतोपदी मोय थोकपने अखोइगी लैरिबा यूथ सिंगसु अखोइगी पॉलिटिक्स असिदा होय लोइना मक खोंदाव हाइबदी यारोय अदुबु अखोइना तौनिबा थबक थौरमसिंग अतो अखोइना पामलिबा सिंग अदो ngasa यामा महेश्वरनाजु हाइबदो संगगा तौगे ना हाइ कांदा खितंग अपनबा खुरौ पलौ थांबा अदुम लैरकनी पुनमक्से लहेलोगे हाइ तारदी अखोइ पॉलिटिक्स ता यावरगा पॉलिटिक्स संग दरकार ताइ यूथ अखोइदा पावर याम थिना लै रेस्पॉन्सिबिलिटी याम थिना चावी वी आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन हाइ तारे अखोइगी खुत्ता लोइना लैबनिना अखोइ खुदिमक इसागी थौदांग अदो लौमिनसी अइगी पार्टी की खेनाबदो तोंगाना थंबिरमगा लेबाकी एनी इशू मा एनी थबक थौरम अमा थोलकपदा पुन्ना पुनसिनबा दो अखोइ याम पामजै अखोइ ममांग थाजगनी अखोइ सपोर्ट सु तौजै अदुगा
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯦ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 5 to 10 yearsꯀꯤ ꯕꯦꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯈꯠꯆꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯇꯤꯗꯣ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯇꯤꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯁꯣꯔꯃꯛꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯂꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯝꯃꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯗꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯇꯨꯗे ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Now I call upon Mr. Swami Oinam, General Secretary for RPI Athawale, Delhi Youth Wing, to deliver the vote of thanks. mayam khurumjari ngasi 21st September 2025 nomaijang numit yaifaraba numit asida RPIA Delhi Youth Wing na New Maharashtra Sadan asida sinjariba Youth Conclave amadi Party asige Youth Wing na nauna yauraglaba members sing okpagi thoram asida isagi asin ba kaya kaithokpiduna thoram asibu mapung phangani haiduna lengbiragliba ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯌꯨꯠ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯄꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯋꯤꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ శ్రీ రామదాస్ అథావలే National President Republican Party of India Athawale and Union Minister of Social Justice and Empowerment Sri Maheswar Thaunaujam National Secretary and Manipur State President Republican Party of India Athawale, Manipur State. Sri Maibam Rosni Kumar Singh, Vice President, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Retired Group Captain Sri B.N. Sharma, General Secretary, Operation, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Srimati Thoksam Jimmy Devi, General Secretary, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Sri Rohan Philem, President, Indigenous People Forum and Social Activist. Boris Kumanthem, President, Republican Party of India Athawale, Delhi Youth Wing. Haribasing asi bu Youth Delhi Youth Wing maikai dagi hainingai leitana thagat pa phongdok sari aduga wangang loi oibiki basing ngasigi Nikesh Asem, safe, young, successful entrepreneur. Malayam Thongam, transgender social activist. Doga Delhi Youth Wingi working president so ibiriba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯣꯡꯁꯨ ꯁꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯊꯧꯒꯜꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯆꯜ ꯖꯁꯤꯌꯥ ꯆꯅꯝꯕꯝꯕꯨꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯠ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ